Constitution library collection I said Constitution. By invoking the light of knowledge. The flame of lamp always burns towards higher ideals. Let the sacred light symbolize the constitutional values guiding our thoughts and actions today. Dignitaries to proceed with the lighting. I now call upon the highly respected faculty for the welcome address and the keynote speech. Masi akhoi na tawjari si 26 November 2025. Masi 26 November si makta 1949 da Constitution of India si adopt tawkhibani. Dr. Bim Sahib Rao Ambedkar na lead tawba team nu draft tawraga matamdugi Constituent Assembly da puthoga close by close debate tawnaraga 26 November 1949 adopt tawkhibani. Adugi adopt tawkhibani numitugi commemoration akhoi na observe tawjari basi. Aduga masi ki main theme di kaina kana constitutional value mayam si अखोई इंडिया की सिटीजन खुद मक्ता खंगन बने अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू हाइबा तारगदि अखोई प्रीएम्बल यावरिबा अखोई की इंडिया सी अखोई की सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नि हाइबा सिमगा अदि जस्टिस फंगंगदबनि मिसिंगसे जस्टिस हाइगा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस अदि इक्वालिटी अमसुंग लिबर्टी फ्रेटर्निटी सि फंगंगदबनि हाइबा सि प्रीएम्बल दा यावरि अदुगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिना अखोई की Part 3 da fundamental right mayama piri aduga article 395 yawi aduga constitution India si 22 part khaidui aduga schedule 32 yawi adu masi mayam se khangan bagi poni aduna khangbada kale haibata ga ye khoi leibak ngak pai basi constitution di patha pi makha da ngak ka that is called governance by the constitution India khoi rule of law is kai nati hui was so high law sababu anu constitution gi paring matumina khoi leibak ngak ka da bani haina khanje अखोई हजिक लेब मणिपुर कॉन्टेक्सटा अखोई फंडामेंटल राइट अखोई फंगदे राइट टू फ्रीडम मूवमेंट लेते अखोइदा राइट टू लाइफ की अखोइदा मीनिंग लेते सुम मयाम सी अखोई फंगन बम चंगी हाइबा वखलोंदा अखोइना कॉन्स्टिट्यूशन डे सी अखोइना पालन तौजबनी